Asibingaleke babukele ekhaya ngonyama ngodlungu abnormal imonto enkulu ethola ezinye imonto incwadi encane engafundeki ehlola abafazi namadoda bayifunda behlulu kuyovula ngokhiye emhluthu lwendliziyo zabafokazana umahlomba abanzi lo ngokuthwala izono zabantu kanti amasondawo ogxoba ngelinye noma amaqhuma elinye unyathele ngelinye namhla sibukela bonke abantu nabengaphesheya kwelwandle nabala siyanibengela ikakhulu sifuna ukukhuluma ngento ngomuntu omndawe ngoba abantu abaningi banokufona uthola ukuthi bahlushwa yiyo lento yomndawo umuntu omndawo esiningi kunabantu okudala bethwasa kodwa uthola ukuthi umndawe awulungisekile ngoba umndawo idlozeni namandla futhi umuntu omndawo omlungisele kahle izinto zakhe bengaze bethe abantu ikhonta kanayo eyisithwalo ingekho ukuthi idlozi lake lomndawe liqondile so ke umuntu omndawe uyakwazi ukuthi izinto eziningi ezinomelele aboniswe zona akwazi ukwenza izinto mayevuka ekseni utshela ukuthi awenza ukuthi nokuthi ukhona umuntu ozofika ufika umnikeze so ebese akwazi ukwenza izinto umuntu omndawo isikhathi esiningi idlozi lakhe ngesikhathi ngalungiswanga impilo yale yamuntu iyahlupheka umthola umuntu ukhona ekhaya imithi khona akusebenzeki inkinga ukuthi lo mndawe awukhona ukuthi la ekuthwaseni bawulungise kodwa mawusulungisekile ziyaphambili izinto kanti futhi umuntu omndawo mangabe ehlahlimayezo emanzini uyakwazi ukuxhumana namakhosi amanzi masithinta inyoka sithinteni zasemanzini so uyakwazi afike axhumane nazo noma ekuthinte kwenzela izinto ubone zenzeka izinto ukuthi hayi lo muntu into yamuyenzile ngoba uyaconnecta mayifika emanzini namadlozi akuleya ndawo umuntu omndawo isikhathi esiningi mawuthiwa kufisa ukuthi usuzwamulala lo muntu mayefa kuba kubi ngoba uyabuya wasemndenini wakho ufika qala umndeni wonke agcine ngawe ukuthi akusubuhlungu bokuthi lento oyenzile abuqede bonke abantu nabangenacala ekhaya before eze kuwena. Number 2 kodwa umndawe uyakwazi ukuthi ufike mawufika mhlawumbe ubone ukuthi umndawe uyawazi ukuthi umukwa umuntu uphinde umenzele ngawe isithwalo uthwalisa umuntu ngomndawe afika umuntu webusiness athi ngizofuna into ethile uyakwazi ngoba umndawe kahle isiningi uyavuza kufembe ukukhulume so uyakwazi ukuthi umuntu mayifika eze kuwena wena umndawe ukwazi ukuthi umthwalise yike abantu abaningi uthola bagijima uthola ukuthi umuntu bamkhombe nyimbane bamkhombapi ufika abantu abagcwele kuleyo ndawo abantu bamandawe mayifika khona ukuthi bafike abantu bamnike bamenzela umsebenzi ngawo amandawo umuntu abuye ekhaya emndeni thiwa hey umuntu ucebile ukwenze ukuthi nokuthi so umndawo uyakwazi ukuthi umuntu umlekelele nje empilweni yakhe njengoba ngeke ngathi mina komunye umuntu esihambe kakhulu athi umuntu uyasengihambe ngaze ngafika nangaphandle kuba bala amazwe eMozambique abala ngithi kodwa manje akwenze kulutho ngathi ngaye kulungile busufike la lento efuna abantu abaningi basuka la bafuna izinto obudeni kodwa bayishiye la uthola ukuthi umuntu usehambe kakhulu ngoba ushayo ukuthi akazi ukuthi lento ayifuna le ikhona nala so ngiyangijabula kakhulu mabefika abantu uthola ukuthi umuntu uyafika nalo mali afika omunye nezimonto lezo kungijabulisa ukuthi uma sibathintele ngalendlozi la ekhaya esisiza ngalabantu benza baphile impilo yabo kwazi ukuthi aye phambili ngoba kwala namathu umuntu simwashile kuphela zamgeza sathinta umndawo sakhuluma ukuthi sifuna ukugeza lo muntu zawubikela uyakwazi ukuthi umuntu kusasa umuzathi umuntu ayinkulu wazi impilo yami khona sengubonayo manje ungithintela izinto zakho ugeziwe nje kuphela. Number 2 umuntu mazimenziza amfaka uhlaka egazini uyakwazi ukuthi umuntu athi mkhulu impilo yami siyahamba ngaphandle kwento ukuthi uyiphethe esandleni ngoba abantu abaningi sebakholwa ukuthi ufuna baphathe izinto kunomuntu ozalwe nenhlahla kodwa manje uthola ukuthi kunabantu abasukume basebemdlela umona lo muntu mayefika ekhaya siyakwazi ukuthi simenzele into yakhe iphinde ibuyele iphinde sisenze ngendlela ekhaya inhlahla ivuka iphile kunomuntu othola ukuthi bamayihamba kubantu bakhuluma ukuthi uthe mayizalwa kwaba nesiphiwo esithi ubembethe kodwa manje umuntu uthi lento yabahlula ukuthi bengayenza kanjani ukuze bayilungise abantu so ke mase senziwe kahle iyakwazi ivuleke kube ukuthi iyakulekelela
kuloko ngoba ubunomuntu ngesikhathi ethinta izinto zakho usukwazi ukuthi yena yini ayifisayo. So ke mase kuthinte ngale dlozi lomndawo siyakwazi ukuthi likulekelele. Kunabantu lekathola ukuthi omunye mayifika athi ufuna inyosi mhlambe umuntu ongumelaphi kodwa uma ukuthi idlozi libonile ukuthi akanalo idlozi lomndawo asikwazi ukumnika afika umuntu azothi lekhaya mina mkhulu ngifisa ukuthi ngifembe kodwa mali ngeke idlozi lomndawo emzimbeni wakho asikwazi ukukunika. Kufuna ukuthi kube ukuthi sibone lento ikhona yini iqala kuze sikunike lento yiko abantu abaningi ukuthi kunabantu abasiza kodwa abakwazi ukufemba. Number 2 ikhona ethinta master ispoki. Ispoki kakhulu ke asinando asinamdanda efisa ukuthi igcinwe umuntu noma ukuthi sibheke impilo yakho kodwa ispoki masifika empilweni yakho siyasebenza kuphela siqale isidlo silibeke eceleni sikulekelele. Number 2 ispoki kube ukuthi sithanda ukuma sort of vele kodwa sigcina imithetho yaso ukwazi ukuthi uyigcinwe phambili ukwazi ukuphila impilo yakho ingalendlela ofisa ukuthi wena yenze ngayo. Kodwa emhlabeni masibala zonke uyabala masibala ispoki sibala umndawe noma sibala inyoka kunamandla kakhulu kuma masithindi inyoka le engabonakali ngoba asikhulumi ngenyoka lezi abathi abantu bamba begacile emadolobheni beyivezela abantu. Inyoka inamandla kakhulu kubantu umuntu osuke eyithathile ngoba imazi ukuthi imenze ukuthi umhlabi ulawule kubantu bonke basukume beze kwibhizinisi yakhe noma beze ekonzweni yakhe noma beze lapho akasiza khona abantu. So wonke umuntu lekhaya wamukelekile ikakhulu njengoba sithe sifisa ukuthi kunento esifuna ukuthi soyinikeza abantu ezincweba ehamba nebhodlela abantu bamabhizinisi bonke kubantu bamathenda kubantu bamabandla kubantu beyizinyanga belaphi wena wathwasa kodwa manje usebenzi uhlele ekhaya la kodwa wabuye ephehlweni. Wonke umuntu lo njalo sobe sikwazi ukusimnikeze lezi zinto akwazi aphile simvule umsebenzi wakhe ngoba bavela abantu abaningi kodwa lo abantu abanjalo abavalela into zabo amabhizinisi amile avalekile. Kulungile thatha inamba yakho usifole ku 076 70 u55 196 076 70 55 196 kube ukuthi wonke umuntu ekhaya wamukelekile bonke sise sebantu base South Africa nabangaphesheya nabangubakuphi bonke umuntu wamukelekile siyanithanda kodwa kulokuthi uqala ufone uchazeleke kahle before uzofika ekhaya. Ilocation eJimistini eDelmo number 21 with Deep Road. Siyabonga nisale kahle.